raširio ruke pa zapevao iz sveg glasa. U toku je proslava rođendana Keti Samardžić koja se održava u dubiozi, a učesnici nakon što su se počastili hranom i pićem prešli su na veselje, naručivali su pesme i uživali. Iako je Slađa Lazić neko ko je glavna zvezda svakog rođendana, ovog puta joj je Nenad Marinković Kastos preuzeo tron, te je bio jedan od najglasnijih i najveselijih gostiju. S obzirom da je u jednom momentu realitija išla priča da je Keti zaljubljena u Kastosa, a to stvaralo ozbiljne muke Anđeli Đuričić, ostaje da vidimo kako će ona odreagovati na Nenadovo dobro raspoloženje. Postoji mogućnost, s obzirom da je Gastos najveseliji gost kod Keti na rođendanu, da Anđeli neće biti dobro kada vidi sve scene iz malo bližeg ugla.